Sasisian ki khon i Dr. Hamar Babiang Kharluki ki bakentup i Dr. Sandy Aronwar, uba Eddie Vernonwar, uba Elmer Raymondwar, uba Roger Osmanwar. Kilapan krep yang berpenmi sekowe ke jengrai folklore ke bala tau batho dari Dr. Hamar Babiang Kharluki. Kani ke jengrai folklore ke baki ni ki khon ki temu ban pelat yang katsau terik ujeliau arajar arpusan. Kani ru ke lengko sengikha ke prapui senam jong ni orang ba, yang ni ke jengrai lerwai dai Verilyn Ameda Kongset, but kajing shnai kene ke music video kalaya chaprang menta. Ya kene ke music video la penbit penbiang do ba Eliza Dahar lambat ukuan balai jogi Dr. Hamar Babiang Kharluki uba Elmer Raymondwar. Terus pong feel like binut lah. Kalau kau wis nang tak layak. Ya, mereka itu. Ini udah kena walang habile exam pe dong rekod mentah. Tuh ya. Tuh betul. Tuh. Sarang batla shed kalti bom gang kin sheng halarim pe sinda krung jong i Hakabanikong ngas ngodo iban ay kaburam kajing songo yaw blay nong nong thaw namarba lemba kajing kerku kajong u ngilala ban pendap ya katu kan ikam ki badai ba kakam kajong ipapa hot wala imsim la don chu akhani ka pothai bat ki kam ki jong i ki dei ki babun ki ba ngidon jing thumu kum ki khon bangin pendap ya kani kakam ha kani ka khlimat mantangi don ha kani ka chaka kabangin china saya ka ui ka music video kata kadai ka jingwai folklore kabadai ka jingwai ka ba ila thau la slam ba ka kateng jong ani ka jingwai kadai kosir la palang ka ba ngi thmu ban palat ya kani ka music video ha ka lingkhu sngi kha ka ba prapoi snem ka jong i ka ban long ha khat sau to re ku chinleu man dau snem ha ka ban ni kong ru ngakwa ru bangan ai khuble ya ki parlok ki ba kham haswa ngi la ban pendep ya ka wei ga animation jong ka folklore ka jing shat ulai phodo bat lemba kani ka folklore
kalau long shisha ke jingker khu om tang yang ke yang kesem hande kalau long ke jingker khu ya ki bobon namar lembaga ni ke video kumbangi don ni ke jing thumu bangi no senyang ya ke imlang ke salang namar bangi don ni ke jing thumu kumba ipahi don ya ke jing thumu bai kwa men pen im ya ka khana puruskam ke jongi te ngila le ya ke tuka animation ngila no senyang ya ke tuka animation Shaki School, Shaki College, pat Shaki Slam puli prepare jong kani ka jala. Pat ka jingthmu ka bang ngile ya kani ka video ka pamentaru ka de ka ju hi ka jingthmu ka bang ngidon hi ka jingthmu ka ba ngikwa ban no sinyang ya ka imlang ka salang. Khamtam e ba kini ki pateng banwan kim tip shu ya ka purskam ka jongi. Ka jingthmu hi ka de nam ta kata but ngin no sinyang hiru ya kani ka music video Shaki School, Shaki College, Shaki University, but what syakat tu kat ni ki museum lada kipidyang ya kajing ay sumubha ngilong kibakloy bangin ay ki bakinyo ban punangkam na kabanta kapadan banwan La ban kedau bagi nigi kun jong Dr. Hamar Babiang Karluki aga arpu pratrek uno opera arhajar arpusau. Gada pelat ya kawai ke animation folklore music video kabelai keteng ke jingshat ulai powdo. Badai kena ke music video lano senyang syabun ki shlem pulie jong ni kenong ba ki bagentop ya ki school bat ki college. Syakil ya ukui urisan lagi ni hamar kapor bayaban ilalap jingmut kela ban penlong ya kajing ya syadna lujlia syakilya latang uri ulapun teratak tak saurisan lasing pak dia ulayu lo lujlia kat panang mi surna ki kumta saukui klek klek pusat snowpa batlaka wat lam ka bathaba